Russian Revolution khan history a communist state masaber hring chuakin chuta amazing hlaptu ta chu Vladimir Lenin ale Joseph Stalin aten nia chu textbook a inzir dana ni mase dikta ka soichuan he thili kumsanga zakua panga tanga kumsanga zakua somnile panga inkara Russia thil thleng akim changchia lo deuh soina ni chu wangin tun tuma chun Russian Revolution chungsang kan soinona mase kan tran main khongain like comment share le subscribe kamin lo thengin lo sakram donia Revolution chungchang ron rekhoi sau khan uluk takin lo ngai thlauna social tu te po in hule nol mai theine ani na taka chon Russian Revolution kha tumthum ma ta thlenga ama saber chu kumsang ka zakole panga khan thlengin hemin hu kumsang ka zakwa som pasaria athleng non le ni kumsang ka zakole panga a sarkar laka helna chuakha Russian Revolution masaber tir hriatani a sarkar laka helna achona chanchu kut na thoka eizong tale lolama thok tu te Tsar Nicholas pahni na rawela noya anlungoi lo wang ani deuh berani heti lion Russia ram chu dictator ram ni in an thruai tu chu Tsar Nicholas pahni na hi ani kumsang zakule panga revolution a hian thil thleng chin sia tlak tak tak entirnan Bloody Sunday masak re anti pokha athenga ka soile du chu YouTube la Bloody Sunday nen khan ain ang lo nia Shia thai china Sunday chu sarkarin ngai sakne state violence ani deuh top mai he Bloody Sunday hian in St. Petersburg Russian sipai ta chuanin factory na thok lungoi lo lan tir ta chu khongai na nei map lovin anon be chiam maya he ta hian mi sang chuang fen hliam tuarin nunna chan po an thahnem hleni he an norna chan let na nian Tsar Nicholas pahni na chuan October manifest ti chuakin chuta chuan an ramdan pui then khat atidang lama an ramdan pui endik tur hian duma dinania duma chu legislative assembly zinga mi thonin lower house an ni amero chu duma chu voili lai thu khom ma se parliament chuan an ma ni thuin dan an ti danglam theilo wangin Nicholas anen chuan an in ti boi fo maya duma tu thil ti thaina hi atlemin thu nei na tak tak chu Nicholas akuta veka omle tho thina ni chu changala ni lo Nicholas hian duma hi adu hun huna athria the wangin athiat fo rengani chuta chapa indo pui pakhat na ron thleng chuan an ram chu nasa takin ron thlak danglam sak bokani February sang khazakwale som pasaria Petrograd tuna St. Peters kanti taka hian mi pui sang chung fe pung khomin sarkar laka anlung oilo na lantirnan nor an huai hot baka buena nasa takan chok chuaka chu thil thlenga wang chuan Tsar Nicholas chuan ayo tu tura ruata afapa chu nuk dokin aya unau pa Mikhail chuta masa Mikhail chuan rowela chan adu lo wangin alo nial fitla thak ve thungani atifu khop mai Mikhail an rowela chan adu tak silawa chuan Russian provisional government din alo ni ta mase he sarkar hian thlarai lo te chi aw thungani he sarkar thar hian in thil danglam engma athlen lo baka Russian provisional government chuan Russia chu indopui pakhatna nuk lutin anram chu din mun har sa taka dain tharum thona ahluar chhaule chana he sarkar do daltu Vladimir Lenin chuan October thla coup d'etat dinin communist Russia ron din chuaka in calendar hmana zerin November po ati thei thawang chu kumsang khazakwa som pasera thil thleng chungsang le Russian history asoi danglam dan hi soidan thiam a har sa khop mai achan chu Soviet Union hian kumsang khazakwa som pariat malam zong khachuan Gregorian calendar an man lo wangani calendar Pope Gregory som le pathumna ming choya an phu hi Julian calendar a in tlemina toinewa kumsang khazakwa som pasari khan Russia chuan Julian calendar an lamanga heti hun lai hian khotlang ram tam zok chuan Gregorian calendar an man na arai to thungani Julian calendar a chuan Russian Revolution hi February ni somni le pathum October ni somni le pali le October ni somni le panga sang khazakwa som pasari nia mase Gregorian calendar a ve thung chuan Russian Revolution thlen hun hi March ni som le pasari November ni rukle November ni sare sang khazakwa le som pasari ani dei thungani Russian in Gregorian calendar kumsang khazakwa le som pariata ahman tan khan an calendar atangin ni som pathum an paya chu wangin heng historical events thlenni diktak hirsia thiam ati harasat phane Russian civil war thlenlai khan United States chuan an sipai sanga chu North Russia British le
French sipai puiturin atir luta US sipai te chu Archangel Russia kumsang kha zakwale som pariat to blaman thlenga heti la hian indo pui pakhat na point top lam a nei to hleni US sipai te hi atam zok chu Michigan le Wisconsin min in Midwest lamin an tho lok hleni US sipai naber chu German le Bolshevik sipai te ban phak loral thum da le Czechoslovakian sipai Russia tang mek te chan pui ani kumsang kha zakwa som pariat le kumsang kha zakwa le som pakwa thlasik lai khowo zong chu degree Fahrenheit minus somnga noilamte ani thina wangin polar bear tia an soi thin te chuan province huam chunga mun paruk ngai ven bi kan naya khowot kara American sipai te chuan an silai te chu khowotin a me khala wangin a man theilo ti an thachua kane Harry J. Costello heti hunlaya Russia kalve chun heti hian asoya anral thum khalawanga man theilowa omte chu American machine gunner pakhatin anhar sana to chu wanai thak tagina sut ken sak hlau thu soya asoidana chuan an jacket chunga tuilum ip andanga silai chu blanket chhada win an tuam le vekanga ti chun an tuilum chu akhal don haya tuithar an thlak le thin turani amero chu he methodi muntina ero ahman theilowa mai chem theilo na munanga chuan an silai khowot lutukin a me khang te chu man thei ani chuang lawani anom na bula sleeping bag lum thadeu in thol na mai tu rom lo chu an van duina akal tluang hlene tuna Ukraine lo ni tha piangin Osip Bronstein asuan Germania lo serin chumi nuwa finance lawyer atang le a Bolshevik revolution lai khan Bronstein asu cheka Bolshevik secret police an ti bok ta chuan counter revolutionary crime wangin an mana achung thuan rel nuwa Bronstein asu pre Bolshevik Russia beng tan na atho wangin thiturin achung thuan rel sakani athi ni tura an ruata chun ama ka phum tu tur silai keng sipai ho ma adin lain commander chun amhinga ron zota amhinga hria chun commander chun Bronstein asu lawyer satlia nilovin Russia chess player thiam takani ti a hrengal thoini Hollywood movie te po ang don rum alom le commander chun Bronstein asu chess meta chota Bronstein an nena achangani chun anti hlum lovanga mase commander achak chokani chun achunga thleng tur chu in thria cha vekha de chuan che su an khel dun tangaya Bronstein a chuan nena changin athina chu apumpel theita ni anun na chu zu saknin ama po chu zelen ani a chumi nuwa friendsa in bengbelin akha tokin aming asoideu chen ani kumsang zakwa som pasari toplama chun Russian provisional government chu a hlo cham der to a provisional government chu sarkar tharpian ma sarkar lo chelai lok tu ani Winter Palace le Petrograd chu sarkar thumunan ni wangin Bolshevik sipai target pui beran ni pha Russia provisional government hroi tu luber Alexander Kerensky chuan Winter Palace le Petrograd chu ven himna khautak noya aw mangai tin thu peka chuani chuta me chelang sipai tura in volunteer Women's Battalion of Death tiam mingan vua miza somthum le pasari ta chu Bolshevik sipai do turin koskak le Russian sipai ta kenga anon pen chuaka mase anbei seangero athleng lem lo ne David Soski sa chuanin sulai hmuna thil thlen dan chu heti hena soya Winter Palace chu Bolshevik sipai ta chuan nasataka suwa samin an ruk chhuat thayang zongsong chu ru chuakin an suwa sam ne dan chu barbarian chet na nu ma ni om so ka moi ni hathini lalin chunga chun wen man tau deuh da thana sela roma wen botol ta chu an vom ke chei chuya wen chu akhesa khesin vurina te khal lui onga ta chuan an thlak bukani chu thil an hmu chun wen chartum mi then kha chu luya chun zuang thlavein tuya then tata reports then khata an soidana chuan official ta chuan wen chu kothlera leibuak an tuma masemi puipung khom ta chuan tuihok luan kora paitirin an dot mi me ne chak chu an pena ve hle mai report pakhata chuan meja pakhat chuan silai ri ang deuh a hria mase athil hria chu silai ri ni lovin sipain wen botol atanga achin a phoi chuak thom zo ka lo ne sipai te chu vur chunga wen botol keng chungin an thal der hloma mase heng sipai the an thi wanga vur chunga mu ni lovin an ru em wanga mu an ni zo ka ne revolution stance on ming thlak hi thil makpo ani than lo ne mase Vladimir Lenin le Joseph Stalin ate ro chon midang ti ngai lo ang dawin an mingan thlaka kumsanga zakule pakhat khan Vladimir Ilyich Ulyanov chuan annam ming chu an ramatanga an hno chu hnuwa Lenin tin thlaka annam ming hetiang anga athlak na chan chu ani na dik tak thup na ne ven himna na ni
mase engwangin nge Lenin ti kherathan kumsom rukral nuwa po Beatles achil tu te chon an langai sang reng thawlo Lenin hi khoyatanga an lak nge ti a hria chianawa atunu olda Ulyanov po Lenin ti ming apu chan hi an thabik songlo ne anrin dana chon lena lui ming soya phu ani an ring ve ngot mai ne then khat ngai dana chuan Leo Tolstoy novel Kazakia character pakhat ming soya phu ani an ringa ani lo po in 50 Cent ang dawin Lenin ti ming pu mithito ming achu sak po ni mana khovel mi ten Joseph Stalin atia an hria te ming tak chu Joseph Vissarionovich Zugashvili ania kumsang khazap ko le patni khan aming chu Russian minga thlaki da omzia chu Man of Steel tinani Exxon comic number pakhat na chu ma kumsom hile paruk malam dei to khan Stalin chon he ming hi alo puto in ama hi Man of Steel original diktakani tinani chu Historian William Pocklebin chuan Stalin an ming athak na chan chu annam ming diktak ain thria da ol samin lama ol samba ka 2 point Stalin ati chu boilavin an lam thiam vegani chu mai ba ka nam ming taktaka an wangani an rin thun soya ba ka sanena ti de utral chu anal than pa ve hrim hrimani ming na le dang dai de chu thainghil an har sawe e mani ming soita ka chon communist in kumsang ka skole som pasaria Russian an la khan October ring ti lo piang chokin ro pui takin an lom thina October ring chu manlai Soviet Union ta khan kut ang dawin an lom thinin hemi hunai chu na lo piang thar ta chu ming an po sak thina ni entinan ming pakhat electric sia electric manga thil charge tina te Karem Red Army ti ta tele Lenin alit ling zonga ninel ti angreng ta chu ming tlang lon takania hei baka October ming an phua hian meteor ti te Eagles ti te Lenin ti te October ti te Revolution ti te an punuk mai ni then khat phei chu amak sak hlomnu to kalampo kanlam thiam me uri lo ni khalesi ming an pulo hlo chu sia so kani Mifring ming chang an thlak lawa St. Petersburg ming chu kumsang ka zakule som pali khan Petrograd tin an thlaka an thlak na chan po German ming an em wang ani ne uberani mase Lenin boral nuwa Leningrad tin an thlak le amero chu kumsang ka zakule som ko le pakhat khan St. Petersburg an thlak let le ta ne Vladimir Lenin's Bolshevik Red Army in Dona Khan Red Guard member baka Imperial Russian troops le Imperial Army te antela Russia chon US Japan UK le khovel ramsang rang atangin sipai anon tir lo wangin Red Army chu duangin anchel hei thelo ni chuta chapa Bolshevik chuan an thalai te chu sipaya an tan nge nge an ngai atia wangin sipayan pungthur thura Lenin ate tan me po chet ngai na omlo ni Lenin a sarkar chuan theitop chuin tan khove view ma se an mamawang man role ral thuam duang to kan mu hlei thelo wangle training mu mal an nei thelo wangin an boi chia wa chu ani der thone sipai makta duai ril tram tui hal thuam no mu mal po in bel tur nei lo ai chuan sipai tlem te ril tram lo om a hlosok ati hialani Tsar Nicholas panhina in alal thuthleng March sanga jako som pasaria achua san nuwa ama baka anupui Alexandrai le afa panga te chu Yekaterinburg ka hrenbe ania July sanga zakole som pariat khan Romanov chung kwa chu chanchua theidin huna andin line an chung kwa chu chanchua lei theilovin andin huna thalawin an chawe memmaya Nicholas le afa te baka Romanov chung kwa muza chu an chanchin soi chunsom tur to lo turin da that anitani Time magazine in asoidana chuan Nicholas le achung ta chu rangkachak khurhluya hruai ani nuwa anom na hand grenade thlak ani thu tarlan nia dam chuak an nomrin omchia lo ne an wanglai ka chuan du tok in khovela nom sip an bola mase an top nero aw ombik lem lo ne Lenin a chuan ramatakin kumsang khazare somko le panga khan no chuanin Siberia kumthum la ya chenga Siberia kumthum mom nuwa London a khalin Russia chu socialist ramasi amatul thu pamphlet a chua athupuya po enge la ti ngai ti amang he ne kumsang ka zakole panga khan len na chu Russia kir le a Russia akir lai hian Russia chu anti dan phung lo thlak danglam toin Tsar Nicholas patnina October manifesto chuan ra tha achu mek lai ni a Russia chon constitution nei national parliament po anlo nei to a kumsang ka zakole pasari khan Lenin chu an ramatangin foi ni na tan no chu ani le ta ni
April sangka zakole pasari khan Lenin asu an ramatangan mo chu ve thau ming wazat nen relin zuri zatangin Germany ya khalin Baltic tuipui an thlengani chuta tangchon Lenin ale athian te chu longa chuangin rel mangin Sweden lampanin an chuak le a Sweden ram nei lung om dan chu Lenin ale athian te tan chuan chawna thatakani slet magin luivuri nati khal chunga chuangin Finland tluang takin an thlenga chumi hnuah Lenin a chuan rel mangin Petrograd lampanin relin a chuak le a Russia tanga Lenin a pai chua tum chu Olive wana tanga Galfil a pai chua tumang dewani chumi omzia chu Russian Revolution a hian thil tam tak thlengin Lenin le Stalin ate ming hi engtika ma adai le to ngayom love ole khati song khatun tuma video kan clear how thei te chu ani e